وەک civaka me êzîdî miletê me yê Şingalê belkî saleke bi me jî re pêşketin û wek em bêjin ser lingê xwe sekinîn saleka geleka baş bû, saleka em bêjin serketî bû. Bes muqabilî wê jî saleke bi êş û jan bû. Ji ber heke em bikevin dîroka xwe êzîdîtayê de dîroka me êzîdayê heta roja îro pîlan û projeyê li dijminê qirêj di ser civaka me xelas nabin. Çawa sala 2014 bi pîlaneka em bêjin çend dewlet û partî û layanê siyasî bayek rûniştin û pîlanek danînin ser civaka me êzîdî ser bîr û baweriyê êstayê tune bikin. Careke dî jî di sala em bêjin 2022 û berî 2022 jî ew pîlanê wisa danîn heka civaka me êzîdî rêveberiya xweserê Şingalê û miletê êzîdî hem koçber bikin hem baweriyê tune bikin. Pîlanê wisa hebûn ji ber gelek êrîşê hewayî çêbûn, gelek şehîd medan, kesayetê pirhêja van êrîşa de me ji dest dan. Saleka wisa em bêjin bêş û jan jî bû civaka me re ji rêveberiya xweser re bes dîsa em dibêjin saleka serketî bû ji ber dema şehîdê me hebin hingê em karin bêjin êzîtayî heye. Dema heke şehîdê me nebin, dema heke ez ê bêjim berxwedanî li aliyê êzîdiya de nebe hingê êzîdîtayî mane nîne loma kes hesabê êzîdiya nake. Vir de em bêjin me dî yani hesabekî me çawa tête kirin me zanî êzîdîtayî heye û careke dî êstayî wê di ser lingê xwe bisekinin. Wextê niha em bên mesela vê sala derbas bûyî de di sala derbas bûyî de ji xwe saleka em bêjin serdema sed saliyekê bû. Serdema sed saliyekê bû. Taybet em bêjin roşhilata navîn. Roşhilata navîn her kes dixwaze sînorê xwe careke dî fireh bike. Her kes dixwaze sînorê xwe yê berî hatiye dayîn tune bike. Vir de belkî civaka me piştî şerê Ukrayna û Rûsya mesela civaka me hinek bandor vir jî hate kirin. Eş aliyê em bêjin çawa mesela pêk vegirê dayê aliyê iqtisad yani aliyê mewad bihabûn. Ev hemû jî dibine mesela her civakê weke civaka me wek em bêjin kêm netew yani ev her bandor lê tête kirin. Yani êrîşeke kur çêbe bandorî bi tirî mujtemeh tête kirin, civakê tête kirin. Vir de mesela wisa hebû yani vê hinek bandor di ser civaka me kir. Di vê derê de belkî ez ê bêjim aliyê Amerîka û Rûsya mesela nêv wan de minafiseka mezin hebû. Em bêjin nêva wan û em bêjin Sîn nêva wan û dewletê dîtir yani her kesekê dixwaze mesela me got vê derê de sînorê xwe pêş bêxe. Projeyê xwe yê berê bide meşandin. Dwir jî yek ji wan Sîn mesela serdemê xeta Herîrî Tirîqel Herîr ew Tirîqê Herîr jî yani em bêjin rêya Herîr jî li Şingalê re derbas dibe. Ew Sîn jî di wir de xwest hinekê ew bike. Amerîka xwest di wir de mesela Ukrayna kira qurbaniyê xwe, kira qurbaniyê siyaseta xwe. Yani niha Ukrayna bû qurbaniyê siyaseta nêva Amerîka û Rûsya. Mesela em bêjin Îran her di wî alî de. Tirkiya di wî alî de. Tirkiya mesela çawa di wê derê de rolekî çawa leyîst û kur û taliyê kamê navenkariyê kin û em dixwazin bayekirûnîn mesela her yek derba xwe danî û xwest aliyê dîtir de mesela ez xwe bide xweyakirin jî. Wextê em van hemû bêjin bêguman wextê vê cem tên Iraqê di sala 2022 de yani Iraqeke wisa bû di serdemê Kadimî de
سردم خادمی ده مثلا عراقی که به عراق بو مثلا بتنی ناوی عراقی هبو یعنی 2 سال ده هر کسا قبدل خو کت عراقی و هر کسا قبدل خو درکن وک خانیه کی بدری و پنجره یعنی خانیه کی بدری و پنجره بگومان یعنی انسان کونیته حیوان کونیته مثلا هر کسا یعنی عراق که وساحات دیتن اتور ده مثلا گله گریشت ام بیجن چک کیمیایی العالی ام بیجن نفاخ عراقی ده مخابن یعنی نکاری سینور خوب پاریزا دسر گریلایت پکه که هاتن هزید پاراستنا گل ایریشت کیمیایی ایریشت حکازه بیجم جاکت قداغه کری یعنی اف دنیای ده چه نبویا مثلا زی بیجم دولتا که بجس حلف ناتو ما دجی قانون ناتو بماشا يعني أفجاك هكذا في بلا حلف ناتو وهكذا في بلا كيبا هكذا في بلا تركيا وكيبا أفجاك قداغا كرينا هكذا في بلا فكاكا تيرو رزبا فكاكا إنساني با فكاكا تشبا يعني جاكي كيمياوي هم مريوان هاتن هم بري إنسان هاتن أبكارانين إيريش عراقي بيقومان يعني ماغو هاتن تشيكرن لسر خلق ماي إيزدي لسر بهوريا كوكا بهوريا ما يعني جي گناهبارية اش دولة عراقي را و حكا إنسانتي هبا او كسد بجنم خودية ما في مروفا و إنسانات باريزن هبونا الذبايد وكا كادمي و برپرسيار دوسا همو چوبنا دادگاها اش گناه جواكا وكا جواكا مادا چاوت سالا 2014 کسی دوکا برزانی بونه سبب جواکا مد قرار نکره در باز بین ات سالا 2022 جی دیسا به دستک آوان کادمی جی بو یکش ام بجوان انسان کتنی و سیاست دا یعنی ایریش نت جاوره کری ام بجن سراخا اشنگاله چه بون يعني نيفا جبر ام بيجن اتفاقا نيفا اربيل وبغداد نا اتفاقا نيفا اربيل وبغداد وريزا ما اش خلق ما كردستاني رو خلق ما عراقي قشتي رها اتفاقية كانت نيفا كادمي وبارتي ديمقراطي كردستاني ده وبريسخارت جنيس بريسخارت اتفاق نيفا باندبو نيفا كتاكي دي تردبو يعني هنا قوي بيجن نيفا باشوری کردستان یعنی اتفاقی نه خلق کردستانش ما دل گرانتر بو دا کاربن و اتفاقی پیک بینن و جاره کدی وکا گوتنه که ما بابو کالا هبو یعنی ببورن جانم گوتنه بابو کالا جی برنامه خود بکارتینن گوتنه که ما بابو کالا هبو هکا تشتک چید بود گویی دی نکر کتیو نه هیز درگایا شخوا حکم بین بیجن ایریش لسر شنگاله چه بوین گلگ ایریش لسر شنگاله چه بوین لسر هر عالی چه بوین مخابن حکم بیجن دسپیکا سال 2022 یعنی بیجن افبریا ساله که بچند روزا هفسرو که دسته ریوبره شهید دشوار مروان بدل دوان ایریشا ده بو قربانی یعنی اف ایریشا که هر گران بو مثلا انسانه کی مدنی بر پرسیاره کی سایی مشلسه که بوی رنگی بو قربانی و ایریشا که وسا چه بو لسر وی وزارو که دوی پشتی وی اما بیجن اللي مراسمي وي تقينا ام بیجن ام مشلسه که وسا جي مراسمي وي براستی ایریشا که وسا چه بو ما نکاریا ام مراسمی وی دار بیخن ایریشا که حکم بیشن 2 سالا درباز بویده ایریشا لسر مجلس ما خانه سوری سنونی هاتیا مشاندن مخابن کسی المدنی زاروکت بیگناه تیده بنا قربانی یعنی هر دنیای دی زاروکت 12 سالی السلاح
يعني بو قرباني وي رحمت ابراهيم درويش باب 4-5 زاروكا مخابن يعني كسكي هكانت غير بميفانيا كبي ودور دبونا قرباني يعني براستي جي ايريشد دليش ايريشب زحمت دفي سالي دا تشيبون يعني مبيجن قالك ايريشد مبيجن هم دسر سازيد ما سرهزي ما عسكري تشيبون نيزيان بيجن 13-14 ايريشد وصا بالا فراوان دسر ما هاتنا كرين جوان جي ام بيجن ايريشك دشيفا كده ام بيجن ببيستو يك جي هاتا ببالا فريد يتشر شنغال هاتا تو باران كرين يعني الشيفا كده بيستو يك جي ام بيجن منطقة وكمنطقة شنغال كتشك بديسا يعني ام بيجن امزارو بن او ديمان ديسا هاتنا برشاوي ما امزارو بن دو وقت حرب عراق وايران يعني ديسا عين نفساوي ديماني هكامادي ايوارا كده بالا فريد ايران چاوا چاي شنغال دانا بر گلاو توپا وان عينا او ديماني ما يتزارو كي هاتنا بيراما يعني او شي مخابن يعني آلية دولة ترقبة حكامت بيجنام عراقينا وام ملاتي عراقينا وكجو خوشكيد ميت كتنا دست دا شرف وناموس عراقينا بخدي عراقنا دوي شرف وناموس خدي دركت وبخدي عراقنا دوان انسان خوا واخا عراقي خدي دركت وقوف ملاتي من نزفي ملاتي باريزم يعني ايريشي وسا براستي جي زاف لسرما تشيبون بس قالك جارا ماكو هكا حساب شتناي تكرين ايريشي سرتا ناي نكرين حساب كي ناي تكرين حساب انساني مري ناي تكرين او بتني انه مثلا دجمنا كتابه هتاي ساغتي حسابي بكي بشتي مر حسابي دليتا نامينا